тамошобинони азиз, ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост ва ман Фараҳноз бо иштирокчиёни имрӯзаи барномаамон доир ба тарзи солими ҳаёт ва чӣ тавр нигоҳ доштани саломатӣ масиҳатҳо хоҳем дод. Биёед нахуст бо иштирокчиёни барнома шинос мешавем ва баъдан мавзӯи барномаи имрӯзаро баррасӣ хоҳем кард. Моро ҳамроҳ бошед. Салом бачаҳо. Анакнун биёед аз як сар бо ҳар яки шумо шинос мешавем. Худро муаррифӣ кунед. Ман Ҳилола Хусрав 6 сола ҳастам. Ман дар боғчаи рақами 41 таҳсил мекунам. Офарин. Шумо ягон шеър медонед? Бале, мехоҳам дар бораи ватан шеър хонам. Марҳамат. Ватан аз дилҳо мебарорад ғам. Ватан одамро мекунад одам. Болу бари кас ватан мебошад. вақтовари кас ватан мебошад. Офарин. Акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Ман Сангину Аёсман 6 сола ҳастам. Дар боғчаи 41 таҳсил мекунам. Офарин. Мехоҳед ягон шеър хонед барои мо? фирӯзаи гирёнчак ҷанг дорад бо чочак. фирӯзаи гирёнчак ҷанг дорад бо чочак. ғада ғада мегӯяд чочак ганда мегӯяд. ғада ғада мегӯяд чочак ганда мегӯяд. чоку чоку чакучак фирӯзаи гирёнчак. Офарин. Акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Абдуллоева Ясмина. Офарин. Ясмина, шумо чанд сола ҳастед? 6 сола. шумо низ дар боғчаи рақами 41 таҳсил мекунед, ҳа? Бале. Ясмина, шумо дар боғча ба чӣ корҳо машғул мешавед? Бо посудачаҳо бозӣ мекунем. яъне шумо бо маводҳои ошхона бозӣ мекунед, ҳа? яъне бо зарфҳо. албатта зарфҳои бозичагӣ, ҳамин тавр не? Бале. Офарин. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? Дар оянда мехоҳам духтур шавам. яъне имрӯз дар барномаи мо 3 нафар тарбиятгирандагони боғчаи рақами 41 шаҳри Душанбе қарор доранд. хуб ба шумо тавсия медиҳем ки моро ҳамроҳ бошед. бачаҳо, шумо медонед имрӯз ман дар бораи чӣ суҳбат кардан мехоҳам? Не. имрӯз мехоҳам дар бораи як нав беморӣ ки онро бисёри одамон хислати нохуб меҳисобанд суҳбат кунем. вале шумо аввал ба ман гӯед ки шумо шабона ором мехобед? модарам барои мо вақти муайяни хобро интихоб кардаги ҳастам. аз рӯзи худро мешиносам. соати 9 дар ҷойгоҳ ҳастам. хеле хуб. ин албатта муҳим аст ки ҳар як кӯдак бояд реҷаи муайяни хоб дошта бошад, ҳамин тавр не? бале. офарин. шумо чӣ гуфтан мехоҳед? ман ҳам хобро дӯст медорам. лекин ҳар шаб аввал филми тасвирии дӯстдоштаамро тамошо мекунам, баъд хоб меравам. хобам нағз мебарад. ман ҳар рӯз пеш аз хоб барномаи хоби хушро тамошо мекунам. баъд модарам афсона мехонам ва худам намефаҳмам ки чӣ тавр хобам бурда мемонад. офарин. пеш аз хоб гӯш кардани афсона асабҳоро ором мекунад. рости гап, ман ҳам баъзан вақтҳо мехоҳам то ба ман пеш аз хоб афсона хонанд. вале ман ба шумо як савол дорам. шумо нафаронеро дидаед ки дар хобашон бо овоз нафас мекашанд? аниқтараш чӣ тавре ки мегӯянд хӯрок мекашанд? дар гурӯҳи мо баъзе кӯдаконе ҳастанд ки дар хоби нисфрӯзи мо хӯрок мекашанд. яъне шумо ин гуна нафаронро дидаед, ҳа? яъне дидаед ки чӣ тавр хӯрок мекашанд. хуб, шумо чӣ? ба хонаи мо боре меҳмон омада буд. вай чунон баланд хӯрок мекашиду гӯё овози поез бошад. оҳо, аҷоиб ку. ман вақте зуком мешавам нафаскашам ба хӯроккашӣ монанд мешавад. аммо модарам ба виниам дору мечаконад ва ҳамаш мегузарад. офарин. яъне аз ин ҷо маълум мешавад ки барои шумо ин мавзӯъ нофаҳмо нест ва маҳз аз ин хотир ман мехоҳам то имрӯз барои шумо ва тамошобинон дар бораи ин беморӣ, аниқтараш хӯроккашӣ, сабаб ва оқибатҳои он якчанд маълумотҳоро пешниҳод намоям. шумо розиед?
пас ин тавр бошад, биёед сюжаи нахустини барномаи имрӯзамонро тамошо мекунем ва баъдан суҳбатамонро идома медиҳем. Мешавад? тамошобинони азиз, шумо низ мутаваҷҷеҳ бошед, зеро сюжаи аввалини барномаи мо хеле ҷолибу диққатҷалбкунанда мебошад ва шумо метавонед бисёр маълумотҳоеро ки намедонед дастрас намоед. баъзе одамон шабона дар хоб хӯрок мекашанд, вале аз он бехабаранд. Аммо бояд гуфт ки дигаронро ин амали онҳо хеле нороҳат месозад. аз нигоҳи тиб хӯроккашӣ бо сабаби номустаҳкамии мушакҳои коми мулоим ба амал меояд. барои ҳамин вақте ки одам нафас мекашад, бофтаҳои мулоими ба ҳамдигар расида овоз, яъне хӯроккаширо ба вуҷуд меоранд. ин вазъият на танҳо ба нафароне ки хобанд халал мерасонад, балки ба худи одами хӯроккашида истода низ зарар хоҳад расонд. зеро чунки хӯроккашӣ ҳангоми хоб метавонад инсонро аз нафаскашӣ боз дорад. мутаассифона миёни кӯдакон низ ин беморӣ ба чашм мерасад ва бояд гуфт ки хӯроккашӣ ба саломатии кӯдакон зарари бештар дорад. тибқи оморҳои тиббӣ наздики 5% кӯдакони синнашон аз 1 то 7 сола дар хобашон хӯрок мекашанд. албатта на ҳар ҳолати хӯроккашӣ нишонаи ин ё он беморӣ мебошад, аммо хӯроккашии кӯдак бояд волидайнро нигарон кунад то сабаби аслии ин падидаро ҷустуҷӯ кунанд. пеш аз ҳама бояд қайд кард ки хӯроккашӣ ҳам барои калонсолон ва ҳам барои кӯдакон падидаи зараровар аст, зеро бо сабаби он мағзи сар ҳангоми хоб миқдори зарурии оксигенро дарёфт намекунад ва ин боиси хастагии музмин, бадрафторӣ дар рӯз ва оқибмондагӣ дар рушди фикрӣ ва ҷисмонӣ мегардад. чунки миқдори асосии гормони рушд ки ба рушди кӯдак ҷавобгар аст, маҳз шаб истеҳсол мешавад ва агар хоби кӯдак ноором бошад, дар бадани ӯ камбудии ин гормон мушоҳида мешавад ва рушдаш ба таъхир меафтад ва дар инкишофи ақлию зеҳнӣ аз дигар ҳамсолони худ табиӣ ки қафо мемонад. ба ин хотир бояд хӯроккаширо фавран муолиҷа намуд. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки хӯроккашӣ хислат набуда як нав беморӣ мебошад ва онро бояд ҳатман табобат кунем. ва чун дигар бемориҳо, ин беморӣ яъне хӯроккашӣ низ сабабҳои худро дорад. бора як дӯстам дар футбол афтида буд. баъд чӣ шуд? гуфтанд ки вайро тест ба духтур барен. боз бинияш нашикаста бошад. агар бинияшканаш нафаскашаш душвор мешавад. шояд сабабаш ҳамин бошад. бале, шумо дуруст қайд кардед. яке аз сабабҳои хӯроккашӣ метавонад шикастани устухонҳои бинӣ бошад. маълум мешавад ки шумо хеле мушоҳидакор ҳастед. шумо чӣ? ман бисёртар хӯроккаши одамони калонсолро дидам. ба фикрам хӯроккашӣ ба синни сол низ вобаста аст. офарин Юсуман, фикри шумо низ дуруст аст. бояд гуфт ки ҳар қадаре ки синну соли одам калон мешавад, ҳамон қадар мушакҳои баданаш суст мешаванд, аз ҷумла мушакҳои бинӣ ва даҳон, ва ин низ метавонад яке аз сабабҳои хӯроккашӣ бошад. хуб, шумо чӣ? Ясмина чӣ фикр доред? баъзи нодурусти хоб, масалан вақте ман бемор мешавам, биниям маҳкам мешавад, модарам доим мегӯянд ки бо палу хоб кун, нафас кашад осон мешавад. офарин, гапи шумо низ 100% дуруст аст. вақте ки мо бо тахтапушт хоб меравем, яъне рӯ ба боло хоб меравем, агар системаи нафаскашии мо ягон нуқс дошта бошад, дар он ҳолат мо метавонем хӯрок кашем, аниқтараш дуруст нафас кашида наметавонем. маълум мешавад шумо аллакай маълумоти зиёд доред дар ин бора ва то ин ки дар ин бора аниқтараш сабабҳои хӯроккашӣ мо маълумоти бештар гирем, биёед якҷоя сюжаи навбатии барномаро тамошо мекунем. тамошобинони азиз, агар шумо низ то ҳол хӯроккаширо ҳамчун як хислат ҳисоб мекардед, пас ба шумо тавсия медиҳем ки маҳз сюжаи барномаи моро тамошо кунед, зеро ба ҳама саволҳои худ дар ин сюжа ҷавоб хоҳед ёфт. бо ҳисоби омор ҳар як одами дуюм хӯрок дорад ва ҳар якашон ҳархела хӯрок мекашанд. сабабҳои хӯроккашӣ гуногунанд. яке аз онҳо ин вуҷуд доштани ашёи беруна дар пешгоҳи ком мебошад. ин ҳолат ба ҳаёти инсон, махсусан ба кӯдакон хатар дорад, зеро монеъи дастрасии озоди ҳаво ба пешгоҳи ком мегардад. вазни изофӣ ин падида низ яке аз сабабҳои тангаштаи хӯроккашӣ ҳам дар кӯдакон ва ҳам дар калонсолон ба шумор меравад. одатан килограммҳои зиёдатӣ дар ҷойҳои
ба чашм ноаён ҷамъ мешаванд ва маҳз вазни изофӣ боиси танг гардидани роҳҳои нафаскашӣ, хусусан роҳи биниву халқ мегардад. ин ҳолат сабаб мегардад ки ҳангоми хоб ҳаво номунтазам ба кӯдак бирасад ва нафаскашиаш душвор гардида ва дар натиҷа ба он оварда мерасонад ки кӯдак хӯрок мекашад ва сир шудани аденоидҳо ин ки бодумакҳои бинӣ. ин ҳолат низ яке аз сабабҳои асосии хӯроккашии кӯдакон ба шумор меравад. Аденоидҳо дар пешгоҳи кони кӯдак ҷойгир шудаанд ва дар калонсолон вуҷуд надоранд. Агар бодумакҳои бинӣ васеъ гарданд, ба нафаскашии озоди кӯдак халал мерасонанд ва ин омил сабаби хӯрок кашидани кӯдак мегардад. Одатан бодумакҳои бинӣ баъд аз 7 солагӣ хурд гардида оҳиста оҳиста аз байн мераванд, вале ҳангоми хӯрок хӯрдан кӯдакро сахт азият медиҳад ва чораи ягона ба усули ҷарроҳӣ дур кардани онҳо ба шумор меравад. Бодумакҳои бинӣ васеъ шудан на танҳо сабаби хӯроккашӣ, балки боиси варами доимии гӯш, халалдоршавии нафаскашӣ, ба ғайр аз ин зуд ба бемории зуком гирифтор шудан, ҳар гуна касалиҳои бинӣ ва халқ низ сабаби хӯроккашӣ шуда метавонанд. фикр мекунам ки дар ин бора аллакай ба худ маълумоти бештар гирифтед ва умедворем ки ҳангоме ки ба боғча меравед пас аз ба анҷом расидани барнома ба ҳамсолонатон ва дӯстонатон ҳатман нақл хоҳед карда, метавонед? من بیشتر فکر میکنم که خوراکشی خوب رو خلل میرسونده، اما اکنون دانستم که وی به سلامتیمون نیز ضرر داشته است. офарин, бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накард ки хӯроккашӣ ҳамчун беморӣ метавонад ба организми мо зарар расонад. хуб, Юсман, шумо чӣ фикр доред? من باشم بیشتر فکر میکردم که آدمان قصداً این کارا میکنن، ولی اکنون فهمیدم که آدمان از این کاری خوراکشی خود حتی خبر ندارن. албатта ҳангоми хоб рафтан мо бехабар аз он мемонем ки баъзан вақт хӯрок мекашем. хуб, акнун навбат ба Ясмина. من باشم فکر میکردم که آدمان تنها تا وقت زکام شدن نفس گیر میشوند. اکنون معلوم شد که سبب‌های دیگری وزنی شدن نفسگیری موجود بودند. ман хело шудам ки шумо аз шӯҷаи барномаи мо ба худ маълумотҳои даркориро гирифтед. бачаҳо, чӣ тавре ки дар боло қайд кардем, хӯроккашӣ на танҳо хоби касро нороҳат мекунад, инчунин ҳамчун беморӣ оқибатҳои худро дорад. вале бояд гуфт ки хушбахтона ин беморӣ табобатшаванда аст ва дар сюжаи навбатӣ ба шумо якчанд машқҳоеро нишон медиҳем ки онҳо ин бемориро табобат мекунанд. тамошобинони азиз, агар шумо низ шабҳо хӯрок мекашед вале худ аз ин хабар надоред ва мехоҳед аз ин беморӣ раҳоӣ ёбед, пас сюжаи навбатии барномаи моро бо диққат тамошо кунед. чӣ тавре гуфтем, хӯроккашӣ низ як намуд беморист ки дар натиҷаи вайрон шудани кори дигар узвҳо ба амал меояд. барои табобати он беморро лозим аст пеш аз ҳама сабаби пайдоишашро муайян созад. айни ҳол махсус ташхисҳое ҳастанд ки дар муддати кӯтоҳ муайян мекунанд ки барои чӣ шумо дар хоб хӯрок мекашед. масалан, вазни зиёд низ метавонад сабаби хӯроккашии моҳу шумо гардад. дар чунин ҳолат ба вазни худ аҳамият диҳед, машқи ҷисмонӣ кунед ва ғизои солимро истеъмол кунед. агар сабаби хӯроккашиатон дар фарбегӣ бошад, пас баъд аз ками хароб шудан бофтаҳои чарбии пушти гулу коҳиш меёбанд. дар натиҷа хӯроккашӣ ё тамоман аз байн меравад ё ба таври назаррас камтар мешавад. ҳавои хонаи хобатонро намнок созед. ҳавои хушк бинӣ ва гулуро ба хориҷ мегарорад ки метавонад сабаби пайдо шудани хӯроккашӣ гардад. агар шумо баланд хӯрок мекашеду ин шумо ва наздиконатонро ба ташвиш меорад ва сабаби он хушкӣ дар биниву гулу аст, пас дар хонаи хобатон асбоби нармкунандаи ҳаворо пайваст намоед. бо ин роҳ метавонед аз ин нороҳатӣ халос шавед. аз одати бо пуштхоб рафтан низ даст кашед, зеро он низ метавонад сабаби хӯроккашӣ бошад. тарзи ҳаёти солимро пеш баред. аз одатҳои бад даст кашед ва шабона асад зиёд хӯрок нахӯред. дар сурати риоя намудани ин қоидаҳо хӯроккашиатон оҳиста оҳиста аз байн хоҳад рафт. бачаҳо, чӣ тавре ки гуфтем, яке аз сабабҳои хӯроккашӣ ин суст шудани мушакҳои биниву даҳон мебошанд. барои мустаҳкам намудани онҳо, яъне мушакҳои биниву даҳон, якчанд роҳҳо мавҷуд ҳастанд. айниқтараш мо бояд якчанд машқҳоро иҷро кунем. яке аз ин машқҳо чунин аст: мо лабҳоро бо ҳам
خیلی سخت میچسبونیم و در مدت 20 ثانیه آن همین خیل میایستیم. کنی بیاید یک جای کوشش میکنیم تا این مشق رو اجرا کنیم. 1 2 3. خب آن همین طور ما باید 20 ثانیه طاقت کنیم و در نتیجه موشک‌های بینی و دهانی ما مستحکم‌تر میشوند، البته با مرور وقت. یعنی در یک روز ما باید نه کمتر از 5-6 مرتبه این مشق رو اجرا کنیم. باز یک راه دیگرش این مشق آواز می باشد. انیخترش ما باید آوازهای ای و او رو دراز پای هم زود تلفظ کنیم. شما می توانید؟ بله. کنی با ما یک مرتبه نشان دهید؟ هیلالا، مرحمت. ای او ای او. بله درست است، ولی ما باید باز هم تیزتر و درازتر تلفظ کنیم. مثلا ای درازتر، باز او رو نیز انا میگوید درازتر. خوب یاسومان کنی شما یک مرتبه؟ ای او ای او ای او. آفرین. اکنون یک مرتبه دیگر شما. ای او ای او ای او. خیلی خوب. به شما توصیه میدیم که هر روز 1 دقیقه یا اینکه 2 دقیقه یک چند مرتبه آن همین مشق رو اجرا کنید و در نتیجه شما شبها خوراک نخواهید کشید. تماشابینان عزیز، اگر شما نیز شبها خوراک میکشید و سبب خوراککشیتان سوس بودن موشک‌های بینی و دهانتان هست، پس این مشق‌ها را در خانه زود تکرار نمایید. حتما کمک خواهد کرد. اینچنین هر شام پیش از خواب نوشیدن شربت کرم و عسل را فراموش نسازید، زیرا کرم در ترکیب خود ویتامین ای دارد و ویتامین ای برای برقرار نمودن ساختار مقرره لاپرده‌ها کمک میرساند. عموما کرم یکی از سبزیجاتی است که به سلامتی ما فایده خیلی کلان میرساند و بیایید در بخش نوبتی درباره خصوصیت‌های شفابخشی کرم به خود معلومات میگیریم. کرم سبزیجات 2 ساله بوده دارای 16 امینوکیسلات‌ها به مانند تریپتوفان، لیزین، میتیانین، تیرازین، هیستامین و غیره ها می باشد. کرم از ویتامین‌های A، B1، B6، S، P و K بوی بوده. اینچنین در ترکیب آن نمک کالی و فسفر، میکروالمنت‌های کابالت، میس، رو، مگنیز دیده میشوند. همچنین کرم دارای قندها، چربها، فرمنت‌ها، ماده‌های گرمانلی و ویتامین‌ها می باشد. برگ‌های کرم دارای کلیچاتکا می باشند که رشد اتروسکلروز را پیشگیری می کنند و کاری روده معده را بهتر می گردانند. نارسایی ویتامین S را در بدن پی بردن آسان است. خستگی، سرماخوری منتظم، گم شدن اشتها و خواهش خواب پس از کمی بیدار شدن از نارسایی این ویتامین حیاتاً مهم در ارگانیسم درک می دهد. منبع اساسی ویتامین S برای انسان میوه و سبزیجات ها می باشند. کرم باشد از این ویتامین خیلی بوی است. تنها در 100 گرم کرم تر و تازه 69 میلی گرم ویتامین S موجود است. اگر این سبزیجات لذیذ را هر روز استعمال کنید، میتوانید نارسایی ویتامین S را در ارگانیسم خود جبران سازید. خورش‌هایی که از کرم تر و تازه و بودرینگ تیار کرده میشوند، تقریبا همه خصوصیت‌های غذایی و طبابتی خود را نگاه می‌دارند. در ترکیب کرم کرخمال و ساخاروزا قریب که دیده نمی‌شوند. از این رو آن برای آنهایی که از فربهی اذیت می‌کشند خیلی مفید است. بدفعل کلیچاتکا کرم برای خارج شدن خلسترین از ارگانیسم مساعدت میکند و میکروفلورای روده را به اعتدال می‌دارد. قریب 90% کرم آب است. اینچنین در کرم فایز بلند سفید دیده می شود. در ترکیب آن ویتامین نادر یو موجود است که برای طبابت زخم روده 12 انگشته و معده خیلی مساعد می باشد. بنابراین هم به شما مصلحت می دهیم که همه روزه این سبزیجات را استعمال نمایید. من پیشتر خوردن کرم رو اینقدر دوست نمی داشتم، ولی اکنون کوشش میکنم که وی را هر روز استعمال کنم. آفرین. اکنون شما میدونید که کرم چطور به ارگانیسم فایده دارد و حتما آن را استعمال میکنید ها؟ بله. من کرم شوربا را دوست میدارم و اکنون کرم را باز در دیگر خوراک خودش نیز استعمال میکنم. باید گفت که کرم در شکل تر و تازه فایده بیشتر دارد. شما این را میدونستید؟ بله.
خیلی خوب. مادر من از کلم سمبوسای پیاگای با مزه میپزند. من اکنون آنها را زیادتر میخورم. آفرین، در حقیقت هم کرم یکی از سبزیجات‌های سرغذاترین به حساب می رود. شما نیز تماشابینان عزیز خوردن کرم را فراموش نسازید. خب بچه‌های عزیز، در همین جا برنامه امروزه نیز به انجام می رسد. تماشابینان عزیز، باوری داریم که از برنامه امروزه ما به خود معلوماتی بیشتر را گرفتید و می‌کوشیم تا در برنامه‌های دیگر با معلومات‌های نوین شما را در حیرت گذاریم. با شما بودم من فرهناز و اشتراکچیان برنامه امروزه ما هیلالا، یاسمینا و یاسومن بودند. تا دیداری نوبتی در مهمانی ویتامین ها.